Chibai ule September ni somania Russia le Ukraine lam thu tharte Mizoram thu thar then khatte kan ngai thadona abultan nan Mizoram lam thu thar kan ngai thadona ni tunlain vanlal sai lo wachuan record break in a concert na cheng nuaiza a hlo chuak ti thu thanga tam em maya social media a viral na sa he thil hi thu dik tok lawani thuama ngein a Facebook page lama aron ta langa ani ang hian in ngai thate ang tunlaya ka chungchanga thu thang mek konsata nuaiza hlo anga min soi hi thu dik tok lawania apoi ka thi tak zetani pathian khongai na zara kanin pu acha na ngai to in be sei a in kan hlo thlinga kan lom tak mewani konsata local mi pui zong le online lama lo thlir le zel tu te sum ron tho tu te chunga lom thu ka soinon le mole khamizana ka somna ngai poimo a stage min perform sak tu zong chunga khan lom thu ka soi tak mewa konsata hlo thlin ngei theina na min fuya min ngai tu a min thlop tlat tu organizing committee chunga ka thin lung takin lom thu ka soi molani lalpa chunga lom thu ka soi mola ama awangin king zong song khi alo om ani sia ti in walal sai lo chuan achung changa thu thang dik lo aron soi fia ane tunlain social media mizo meichia saruak thalak tele za mo rongkai thalak atam maya hemi chung changa hian MHEP General Headquarters President Pingur Moi sai lo chuan September ni riata Tenzol is VC Hola MHEP Ramlai Block Conference voice sari na aman puina social media a meiche saruaka in pholang thin zong te sim turin angen thua soyani September ni kwa sangni somni pani zirtop chanudar ni khan Central OMA chuan rui hlo do tur poladin Central Anti-Drug Squad CADS first batch laklu na in khom chu Central OMA Hall tui khwa tlang aizola abuat saya he hun hi pualal neta President Central OMA chuan kai hruain mual phona le mingchiat na tam tak nei pha theina rui hlo do hi thil cha kom tak ani lem lova OMA angle a hruai tu zon atangat phei chuan malak na phur om lutuk ani hran lo amai ro chu kan ram le nam dam nan le rui hlo laka kan thalai tam tak an buai me ka wangin mual pho ming hliau le tuar po huamin kan ram le nam tan Central OMA thutluk na kalpui ani thua soya rui hlo zuar le rui hlo timek te po OMA member tho ani awangin an ma ni an huat lo thu le mi hring ni lo rui hlo chia do tur an ni awangin rui hlo laka an fi hlim theina atan an pui tur thu a soyani Professor Malsom Liana Assistant Secretary Central OMA chuan hun ser mangin pathian nena tong train CADS member tharte alana Professor Lalnun Tluanga General Secretary Central OMA chuan report pe in CADS dinani chaudan soimasa in rui hlo do chu OMA kumpuan ramle nam hum hal ti hlo thlin na tur jinga mi ani awangin laule khur chungina peidon lova sarkar khiat puina hnuaya atop thlengin OMA chuan tha thla lovin rui hlo do konga nasatakin ma ala donani ati pulal machuana Vice President Chairman kumpuan subcommittee Central OMA chuan CADS member tharte ma thu soin kan rama police le excise ten rui hlo an man hnem zia kan hriata tangte Central OMA in rui hlo do konga ma alo lak to na atanga kan mu thei atangte hian kan ram nei chuna hian rui hlo atam zia le home center ranga rui hlo ngol vei tam zia chiang takin kan thre theya hei wang hian kan ram le nam hum hal turin OMA kan pen chu le angai ani ti in thei top chua malak atul zia asoya hun kal to a ming hliam na rang om to thin laka fi hlim tura fuin kong eng kima rin omna nena ke pen turin
CADS member tharte acha ani CADS member tharte lomlu na hun hi pulal biak thanga khiang te DIG Mizoram Police Pungur Chungnunga Commissioner Excise and Narcotic Department le Pusilal Ruaya Aizol SP tenan manpuya ruihlo do konga hian dan anga chet apoimo zia le dan riat na konga riru le ngai tu ana seng deuh turin CADS member te acha a ti tur le ti lo tur clear thiam atul zia an soibok CADS member tur hian Aizol khopui chunga branch YMA zachuanga ṭangin member pakhat theu branch tinin an ruata first batch a hian member somnga pali anomanga thlanni September le October chunga tan ruatan ni Russia le Ukraine lam ngai thak chun zomang Ukraine President Zelensky chuan Russia sipaiten an ram an lak zinga mun thanem tak an lak let le thuwa soi Ukraine kho chaklam Kharkiv region a tun hnai khan an ram an lak let le thu hi an soya official le ro chuan thu chua an la siam lo thung President Zelensky chuan an ram lak let ta ming chu a soi lang du lova tun hi soi chua na hun alani lo ati ni US official te point Ukraine hian Russia sipai te laka zoi muangin mason na mel an muzel ti an soi ve bok US Under Secretary of Defense for Policy Colin Kan chuan mun then khata Ukraine sipai chu Russia sipai te a in an che thazok ti soi video kal tlanga athu soya President Zelensky chuan Ukraine sipai te hlo tlin na thom lom om hriat tur aum thu soin kan khua le tuite hian kan sipai te hi an chuang vekin karing ti in military unit then khat ming te po lamri in an huai sen na afak kani Ukraine sipai te chuan Donetsk region chim chak lama tangin Kharkiv region a bei pui an thak thar le a heng mun hi tharuk liam ta a Russia in an ram ado nuwa thunun na nuaya alo da to te ani report then khata chuan Ukraine sipai te chu izum khopuya tanga hlalo te a anom nia soin hei hi Russia military supply chain kalkong poimo takani Ukraine General Staff chuan nilai ni zana mi pui ma a thuwa soya an ram chuan Kharkiv le Donetsk region a Russia beina zong chu an dang chat vek thei ti asoi heti lai hian ram pani sipai te hi artillery le air strike mangin an line be chun som zela mun tam taka chiat na a thlen pha na sa hle ani President Zelensky chuan nilai ni vek khan nakuma Ukraine national budget chu indona pual bi ka serran ani tur thule defense lama US dollar tluk le dingon somni pasari anda tur thuwa soibok heti rual hian van tlang ta na ham that nan siam pension te chu von him sak an la ni reng don ti asoi ngal bok trulowa poisa man na tur chu atam thei ang ber ti tlema poimo ani ti in ven himna economy mason na tur le ram mason na lama tangkai lo chu pai an niang ati President Zelensky chuan National Security le Defense Council of Ukraine chuan Security Council of Russia Council of the Federation of Russia le Duma a nathok mi zaruk paruk te shrek na anti chuak ti asoibok he indona hian mo an phura kan mi te chunga tharum tho tu te anni an vai hian hrem lovin an chuak lowang ti in Zelensky chuan asoi heti lai hian Russia ro rel lai party ho tu chuan Ukraine Russia in a op bialami te chuan November ni lia Russia nuaya om an du le du lo chungchanga vote an thak don ani ati an zinga za asom riat chuan an du an thlang don ti kan chiang ani ti in Kherson region a Moscow ruat deputy head Kirill chuan asoyani Russia chuan western hoin ral thuam tun lai le thaber ber Ukraine an pek te chu Kyiv Moscow an ne na turani chuang lo anti Moscow hian Kyiv eng angaral thuam tha po dong se
chakti ran tum lo hle a President Vladimir Putinan ral thuam hlui le tharpo dong ma se Ukraine ne atiamani United States chuan Russia chu UN member state te ti chiat tuma anpua Biden administration in Ukraine mi puiten democracy liberty le adang an humnan chuan pui zelan tiama hei hi Ukraine wanga UN Security Council thut khom na soi chua ani Russia UN ambassador Vasilina Benzia an Ukraine lama foreign ramten ral thuaman supply awangin rem na le muan na om thei tur kong dang tuwa apua Ukraine President Volodymyr Zelensky thung chuan Western ho ral thuam pek chu afak hle thunga so called wonder warfare ti in tharuk chung indona soi danglam thei tu tura ada ani Ukraine counter offensive chu Kharkiv lama an chun zom zela helai chhe vela Russia in nga na bulpui City of Kupiansk an nai to hle US based think tank the Institute for the Study of War chuan Armed Forces of Ukraine 10 City of Kupiansk la tur hian darkar somsari le pani bak an mamo to in an ringlo Russia in biak po na te an khoi poi viau tura an ngai bok kani Telegram social media lama video an pek chua Ukraine sipaitan City of Kupiansk pona Ukraine flag an zar to a video footage dang an pek chua Armed Forces of Ukraine 10 Russia kutatanga an lak le tak City of Balaklia Kharkiv region mi puiten Ukraine sipaite an no lom bok kani Ukraine lamin Russia sipai singa le sangkhat zakwa an thito antia dik takmo Russia occupied then khata Ukrainian 10 AFU an puina satawangin Russia sipai ni khata za somnga atanga zani inkar thithin chu zarukte an thitling to ni in The Guardian chuan ata langani Ukraine Zaporizhia nuclear power plant NF2 International Atomic Energy Agency IAEA chuan Russia opna hnuaia ommek nuclear power plant omna hmuna security zone siamarota UN Atomic Watchdog IAEA chuan nuclear plant chevela in beina athlen fo awangin karliam ta khan nuclear plant din mun enfia hialan tloa thole ni khan UN Security Council report the lutin tun din muna chuan plan hi in dona thleng mek laka ven him hlei thei lo din muna a om mek ni inan soi Europe khomwala nuclear power plant lian ber Zaporizhia plant bula in beina thleng thin hian nuclear lama chiatna rap thak tak athlen lau thon na satak asiama heti lai hian Russia le Ukraine chu plan bulvel bom tuwa hian anin pu ton nani IAEA chuan sipaite in beina awanga nuclear accident poi tak thleng tur ven na atan ruwa manna arang theianga siamanga yani ti in nuclear safety and security protection zone siam chovin ven him thei ani don ani ati hemirual hian nuclear plant omnale a chhe vel beina thleng thin chu chiat na rap thak zok a thlen lo na turin ti top turin IAEA chuan angen bok report hi inspection team ho tu IAEA Director General Rafael Grossi chuan thole ni khan UN Security Council a ape ani Grossi an report apek ma hian UN Security General Antonio Guterres chuan Russia le Ukraine sipai ta chu plan le a che vela in beina ti top tur le mun him siam turin alo ngen to a in beina kal zela tumreng wange mo ti pal thil le mo a plan hi ti chiatani hlau chuan chiat na rap thak a thlen thei thu a soyani